yesu kase wo mo pa fansa su mo ma so no abeti no abeti no akoma awo mo no I tell you some now sika no sentence of Jesus Christ is 100%. Amen. Amen. Because step 2. The person you was some. Kwamba suna last. Abefa so abba. Kwamba suna last. Abefa so ewura me. Anawo. Number 1. Tie. Sejani ana last wo mtu omu a. Yawowa you are possessed last. Sejani na last home at your mua Yahuwah you are possessed what? Last. What the Benjamin? Then kwala abramuna na kono no atinimu. Oje me so amepe amen. Last. The person me catch up. Last. Number 2. Kwamba suna last befa so wura memu. Ana mebbo so ban. Oje me so amepe amen. Amen. Ebia films hwe. Yenya free ho. Films hwe. Ana da bebo so kakra. Amen. Amen. Films hwe. Ebi a wuti TV ho na o hwe na obi kisi obi eba draw attention. Amen. Amen. Eba cha what dem tro na so na bere ma bi no oba bi da e draw attention. Amen. Amen. Unim ni anti a e ma America tuo ene ma ball bo Yama man shata the tenten. Unuma de kodie to attract men. So they buy a barema baba trans ya head yebe. It is so much na obehwa nya match yo. Obehwa ma ho. E dey na besi obrem. Bon sambi na sampa na make atro. Amen. Amen. The person and some I can utie na utie ni ye. Last. Amen. Amen. Fine. My boy and you myself so. 2. Number 1 there. Powerful. Number 2. Movies. Mo study the American no na mo anso mo de modin di akire. Amen. Amen. So we have film. We have Van Damme films. Ghana films. Rams Noah. Nigeria. What you say? Nana Mama Brown films. Amen. Amen. Lebebu to so den to make kuriya ho. Sabin pradi asamanimu anu obu ne pan. When it does so, a day na baba utrim. Ebe wuraw. And just a film no Croatia. We will be film in that portion. Okay. A one last over some no dia cow. What did I show me per amen? Amen. No, I started planting seed in one. Films. What did I show me per amen? Amen. And also interest her, my television.
I'm not against television. Obetumi atrasi tie news. Amen. You can sit down and listen to the news. When we do the SCC amame anonya bone. Oje me so amepe. Amen. Amen. Obetumi atrasi tie preaching. But there were songs bi oha akono tumi wuram. So many songs, other gospel songs or worldly songs. The only thing I watch in the what's the so I'm amen. Amen. On one case, less listening a pump my best form. Not sakura attractive, the obey attractive. Be very careful. Amen. What's the so I'm amen. Amen. Last a fabi a honor free bar a bio exchange of saliva so we kiss you be so last it in more to be puma when we say punchani na no na wa waje bro is one here any punch punchani yes wo oje me so amepe amen Amen. be ba cha wadi ase aponchani wo wotimi di na no tua na no atwe ni mu bro no and the essence of saliva etimi my last e be wura wo amen Amen. ana obi a last one so no so onu di ahyiamu a enamu nhyiamu a otimi possession ama last e betena mu last okasa otimi show otimi commando otimi show amepe amen. Amen. Last kasa otimi kasa chi otimi show otimi commando abade dew amen. Amen. Abade dew abrewa bi anu owo mem I have mem. Amen. Amen. When you know your verse, verse 68 to 70. Anna Oluma bin so. Anna na yire na tie abrewa so po Oluma. Hey! Eno janu wanyini wasemanyini. Ada me dia menye oba. Hey! Afefre dane ko na abrewa na so poni. I'm saying I can't. I saw pony. When you say last, our morning or possess animals and birds. Last all, or possess animals and what? Birds. Last. The Krama Baba Kushak. In Krama Mama about 20. Yet make cook obi maniwu. Ebi kura be wu ato me feature pe. Krama ba ko wo so yenti. Jeme so amen. Amen. Uze obi ayo bibi anya oya. So girlfriend na wa bone hoka. Na ba ma bi kura ne nsa no ode na eko. O jeme so amepe amen. Amen. Wo ka se wa obu na efu. Aya kono hu ma tu mu no. Ana draw attention. Na wa try de wo so de yi oba ne be ma no. So amepe amen. Amen. Oba ho amponchi mienu timi ko makuru ko mubu. Enkoko mienu kraw. Oba ho. Enye komo. Oje so amepe amen. Amen. Enti mu nyina no. The real one nyame de ma no se ruade de o ware a yemfa ko no ware. Wono oyire te ho a. The real one no anya de adu ko musuom. Jeme so amen. Amen. Oyire te wase won so tenase apart from oyire wani ni obia ubi sa na nyame ya. On someone of them
would you so amen. Amen. And reading lovely books. Lovely books. Book bi o won kan ye no wa possess. Book bi o ho won kan ye no wa de abai. No wa possess. I tell you, book bi o ho when you want to say my career now ankasa you are ready what possess. Amen. The bacha what must say ya tro na we ready o mo say we ready no na ewura wo who no say words but words are what spirit obeti make kan book na spirit be free show me yes friend sent a reading a small book or read a spirit in the baby and I'm a boy. Yes, lovely books and romantic books. Obakona ema di dem mama di dem. Amen. Ni a tro kwa fashion oba ne sex na wo kan. Jemeso amen. So many graphics ebi wom. And symbols. One more ebi oba bi onu ayi ne ho. No oda so. Why sha oba hwe firi tira. Wonu ase anka so atwam no na wura ho. The Bible says awurade katamani every day at the hunu shop. Last. You me gina we. Me say said the amateur one fa. Me ni mala. Oje me so amepe amen. E ma se me hia pa. E ma se me hia. Ebio ansa yenya last every ntadi shem atadi shem asro de wa koto de awokoto ayakura no ubefia you need to pray one adu sika koto o matili ame apamama oje me so amepe amen you need to pray. Ana soro atade a obi se me de achew unim you need to pray about that. Hey, you bossa short ya de babraw nika de babraw trust ya de babraw atade na de babraw wo say ya na ugina ho na wa gina nyina etubom jeme so amen bossa sex ho nsem nko na ya de abai about it. Amen. Tieni according to say we shuffle now that branch ye brown nuane all about jama we kete na be dwane we be fa wiram kwan we be free lolly station jama so amen tinam asantefo ngoma se madi ene mane oje me so amepe amen ena makrofo akwa na ye you to fobra any sofo ma mefua men kan sa men fan kwa sofo sai akwaduro ye na ma se twe ni kunu nkwan kura asore ba na beye we are worried for be very careful am our house girl no kunu aduane amani si ukuru nioma bad amoda so amani si sumiya amani si ukuru pants wasi wadie wonyima so amepe amen anya sa asabwa eden to oni batie na nsa guti no abawa ne nyam no started to tintasio akosia na ne ho ananyum ma akire maka we ye bibi so afiri so ade na asem so sa
deɛ wohunu na anadwo no ɔno nso hunu na awia no Jesus wɔne ohunu yie koraa yɛ deɛ bɛn ɛkyɛw ɛkwan last afa so wura nipa yɛ wɔn a yɛhwɛ da kɔfa wɔn ne wɔn bɛtena yɛkɔfa wɔn firi yɛ busuam bɛrima busuam ɔbaa busuam mene ne bɛtena no abɛsom yɛ kakra wotira nyɛ yɛ you are possessed because busua no hwɛ da yi deɛ obɛtumi aham obɛtumi de that spirit ayɛ deɛ bɛn pagyansa ka sɛ awurade boa me awurade boa me akwadworɔ ɔnoa no aduane ne kunu ni hɔ magye bɛka me fufuo ma meɛ na wogya kaa no adɛn bɔapɛsie bɛrima no bɛ obɛdi me wura mesrɛ na wonni hɔ no me nso mempɛ sɛ obi bɛka w'aduane nti mebɔ apɛsie di ne saa ma me amen ɛfɛ wonim spirit atini mu ɔnka nwie no na nyɛ fufuo bio because last etimi wura aduabam etimi wini Adam on what if ebe wura a simple kura nsɛm na mɛbobɔ so no ehia me papa obi wa sɛ ate n'ani so agye tai yɛ mewu jebe so amen amen akwai otwam video ate n'ani so last ogro ho be beat you amen baba so what was here the amebo so no e ko trim amen tieni ye enyo bia na oso ne to nsa didi sɛ paul yɛ di dware fa wo deɛ amen tawo fa wo deɛ amen ìbàtɔ wɔte dɛm kyerɛ no ase bɛrima bi wɔ hɔ a ne nyɔnko bɛrima bɛsɛ no ɔne ne hyɛ ataadeɛ bom masa boxer shorts na ɔfa bi hyɛ na ara yɛ gyina anya baako wɔn ne ka kyerɛ wɔ bible sɛ wonnim honhom a ɛwɔ bi mu wọ́n yẹ sọ àmì pa amen. afọ firi sábìrì ni kọ́nà ọbẹ̀ sọ bẹ́fọ́ tàbí ẹ̀ náà sẹ́ no n'asọ́màtò. amen. ìbàjẹ́ owó tiẹ̀ mi pa ẹ̀kọ́ yẹn last afa suwura nípa mu ẹ̀nà mi gu so bubọ yìí mìnìmìnì yíyẹ sẹ́ ọbẹ̀ sẹ́ no nso amen. ɛnyɛ baabi a na wɔsɛ wodidie ɛhɔ na maduro na baabi a na wɔsɛ wɔyɛ deɛ bɛn wodidi gya abɔnten didie many last afa bɔnten aduane mu wura nnɛma akwadworɔ nti wɔnoa aduane certain cities a woyiyɛ na tumi tɔ mo 1 cup ɛtɔ anwa ɛtɔ saidi anaa meboa etontos ayɛ diane ma wudi mebi yɛ deɛ bɛ gya abɔnten didie gyeme so kasa amen deɛ huo wɔn sɛ deɛ yɛ man no saa na ɛbɛyɛ ɔyɛ man to bɛbɔ mpae sɛ dɛn na woyɛ mmerɛ wɔkyi a woto hɔ a spirit na ɛwɔ nipa no mu no ɔbaa no mu no spirit a wabɛɛma no mu no ɔsiminie na wabɛda wo nkyɛn bɔkɔɔ amen afei dream no amu no ɔno abɛbutu so wɔn sɛ deɛ si tie bosu wɔ ne tie ɔdo nsa bɛka ha kyɛka awurade Jesus in the name of Jesus hey. ojúbọ sọ abẹpẹ amen jaja di ọkyerẹ no adeɛ kyi a ɔbɛsa akɔsala a ɔbɛnso ɔhɔ anim no wɔsere waba wonsiesie ne maame anadwo no ɔbɛyi ne deɛ ayɛ deɛ bɛyi
afiri asehwe wie wabekane nkrofo oje be so abepe amen kaso odi ose jabonti didie nti yakogale na da bia wudia nti daya wososo no wonkai wudi kokonu wie ya no aye mre ya ja woso kura oje be so amepe amen obia wo tumi a memfa ne se wo hye nase obia wo no na de obia wakogene nsuo ne bosom bi before trufo bi ho wakoma alam ho bi akogene nsuo se de be odi gumu a obenya many customers usu ni muko ya ayu anu akofa ne etiegum enu ana hwe to samu emu ya de aba eka ho ntu ba fie na abada umre fie no aye mre uye sesa de ehunsi bi husuye woni afana spirit ni wurawura wo pa ba bia ya de aba ahye se wa hojo ni padua ye fre ni hojo wa hojo ni padua no to chia wo to ho a se woni bete anapa anajo be 2 o'clock ubetimi abompa ya pa wo boa wo hasuru se ya bonso hasa Jesus bonso spirit ne se da je so amen dia make be ye bebre contrary da wo ya contrary no so that the spirit ne so be ba enjoy wo hu mobo se unidi dem so amen what you say wo hu mobo se unidi nti abonti didie jai wo dem so amen jai chapter 23 original verse 1 Proverbs chapter 23 verse 1 Ose se what na se on obrempon le bedidia susudie ehu yie se what na se on obrempon bedidia susudie wo wanim ne hu yie de wo wanim hu no susu ne yie na se wo ye dofuru pa enti se de wo se kan le tumini mu so we the free part say the other second to obi minim e ma wo kon no na dokodoko wade e ma wo kon no na dokodoko de na eye na da aduane eye na da aduane emiri wo moje ni empe ahunyade emiri wo moje ni empe ahunyade jai ihurumu yi achiridie wodi wani besidie ene ho so na ahunyade fu ntabai tu se okoye ya okoso de na otuko enidie owo enibone aduane kasa amen na ma da wo so wei owo enibone o se enidie owo enibone de abai aduane obi anka bi o se enidie owo enibone de abai aduane na me ma da hu sai wei owo enibone ojema so amepa amen akwate se makotre fie bi na we nu aduane anu atwa bi ama we ezise atwa bi ama we eyinkura sesam menkase we ya adoye enye ekom de no obasa man bi dia man bi amen but enye we gen say take for that twa bi ma na twa bi ma wose enidi owani bone dia bai aduane na ma kon no na dokodoko wade ma kon no na se odwene mu no se otie no se de odwene mu no okura honhumfi se otie ano no na se we se didi na nom na nso na akosia didi eta didi nso na koma adwo ane didi na nso
na koma eniw ho obesaw afono ma wudie no obefe wonsam boyo wonyi so amepa amen wose nanso ne na koma nya de abai eniw ho na wafono ma wudi ye no obefe na wayira wonsam dede no na wonsam dede wo mu no obayira amen nyame asam atu mu no ebayira ekosem onza kanina principal enne ofa babro so hwa wo ma na woda enne why semre nsam dede wo mu no obahwere asi kan bi wo kakra verse 9 enkase nwo kwase asum na obebu kasa mu nimde no nimtia wo futu amede ma wi do yo kwase abaka so oja awasam na nipa nyina na betumi anu aduane enya abonte adidi na oba mi aduane adija wo kwase asam no de yemfa o kana mfa kwam jemeso amen wase nkase nwo kwase asum na wanum kasa na obebu no animtia afutu na mede ma wo ukwa yasi efunu da ho wa ma twase wo yasi wo ka so mo nyina na ye wonum dada jemeso amen wonum dada efunu da ho na kokosre so wonum bonso otwenantwenam se ana mpacho mo di kotodwa fry na podu aka ho yesi ma ya empusio wonum dada obetimi dia no afa roba politin no ohia nugum efuna se no mantia koche de wanya na ada na no so hawa na wona ampa Maria mepe meji akwasuo na me nananom ye dini nansa Jesus efurasie didie wona so amepe amen mama ka samu amatum bragro wona ma dia friend bragro a young girl susua bragro you possess you you're already possessed. Yes, it's not from God. Any Bible mu jemeso amen a satanic thing you possess you means your friends like before asamba na make atro jemeso amen no very region obi on mo ba esi etwa ne ba ye show ase ne possess you tendie obi on mo force no ane de toma gunasene you are possessed yan ka se toma nye le pa che what ase but you timi di buraw amen dia oje wo ma me wo betimi asesan obetimi the spirit awuraw ana wo ba ne de wo hwe ase age wa wo no obetimi the spirit awuraw Bejansa ka se awurade bo amana jeme ebia ye mere wojema so amepa amen ene mokwa emodi kwa fa oduku ima me monkwa yemra ebi anu no odituo wojema so amepa amen mokwa de odema wa wodi sha ya na wurawo odema wa wodi sha ya na wurawo to da bia me ka bi se wama so wama ya kan sai e ma yo me siesie wedding
ya no amhwe amsere kotoles pam wonu ukuru ntwa tade koro moya wadi ni wi atade na aye wo dia ampo atade na ade so ne de se nipa be se 60 wonu mo ho ma to mu dabi you already possessed and you know where we are kware na se na subaya na anu mu na fe na react but what is here our spirit in you a break Christianity down wa busuanum but ansaka sa urade hume mobo amen amen tade bi okra dia hyefu obi a wahu ya hyem ne ya bi azipu no wakire ene yayi ne ya prum ne ya hata ne ya hye na duro ne ya akwato usa akwa faase amen bebre nso nya ye de from saloon bebi a we uti saloon wo me bo uti no enipa ba se du nwotwe ya ye nsa gu utiri ma ya wo masan unim ho mo kura to mu bebre nya bi fi ho Mr. Many and not Mr. Church. Approve. So already be a church is what you want. This will be a so far we are going to tell you. The person who had information you want. amen That's already you are doing a copy of heaven. Miss Manya Katia said, Kasa amen. amen And then also for we are condemned or say a headless sacraco sister when condemn wo but you ye ntia enyansa nyina na wo soto trimu oje me so amepa amen amen woni se atimi suma obi na de ono wa beta ho wo be ye niti no unti no oba what trust wo so nyinu se wo ya spirit me free niti me wura wu ono na wa ba trust no ye more killer the head of man for your destroy oba trust say wo so tire nyinu wo ye se a bo se fe pa bi afrim woni mu gurudu no bia na wo se edi ne nsa count o obo o twa utiri nwi nyina no wani mo nyamu gu fam no bia na wo se edi ne nsa count be very extra what careful the patrol ya na mo hwa me time na mama agro ya da no Jesus Christ. Jesus Christ. Son of man. Son of man. What's your swam? Amen. Amen. About a month, what will buy you beyond what's a wood jar buy a dear bay? A man. You beyond what's a do back or didn't be better to bansa. When you're very careful, you beyond what's a jar back. She are yet. Amen. Amen. Mrs. Shade. Yeah. Last is a killer. A destroy the power says so young can wash him. Ama Christianity a penny. What do you say? Amen. Amen. A penny. Now a church more a gradual process. A young and kakra. Now many hey makato. Said the Radiama Media Sihon, or so be a winning my coming home. Mikureti, Ubayo Jansa or Danano. Rather they are born but to no mantum. Which in a petition what done it for. Umanya Babadam. Uncle Sisa Yes Baba. Obi Abasa the method. Many Sasa from one can be beyond to a minute now say no. I can't do that. Minya to say John Wesley. Ya one can be beyond to an etira sano. Minya to say Makion. Ya na poku nyina no ma say na chino. I can't do that.
last dangerous. Last dangerous. Maybe I'm a kadru no yam say what to be. Kwa last first wura nipam. What to be. Amen. Amen. Be very careful. You know any bosom nuane da. Aduane ayaya ma bosom na ma yakuma ma bosom. Me ba what you say? Me enkramofo ya de bi. Ya na terms bitimi hwo. Na me de busa sa da na kristofo nya bi. Kramoni be kum nam. Aya aduane. Ne nuanum kramofo nya oba atwa ba nkramofo be didi ho. Asekira ne se kramoni ne kum nam no. What you say? Omo ogidie se sa de na wa ye ne nti ne hote. Otuba. What you say? Nti nkramofo be didi ho. Wo ye kristoni na okum odwan de ye aduane akramoni bi ento. Adentia. Ojemeso adentia. Onhroto. Ohunte. Jemeso amen. Why so no de ono awi anu akodi? Why so no de owia? Na de onsasim. Odi opa mabro nyansi kumunam chama kramoni wanwe. Jemeso amen. Amen. Wo mudia wo ye ne wan. Amen. Wo mudia wo ye ne wan so wo. Ye twa kakra ne de bro. Alaji. Shao. Amen. Deal with lust. Be very serious. Deal with lust. Deal with lust. Be very careful. Amen. Me too, and yes, I'm sure be out. But I am very careful. Often, I may crusade. I'm a cramishu. So be a saw them number one. We are what Shakokadi and Minuni. We are so from Ami and Minuni. So for Nankasa, our friend Minini. Mijimi Hoodie, Jemaso Ama. Muntimu, as a train said. The entire saw them on your walls of Funintino Maba. And you may duty. So some preach you on a radiamu abe frame. And I want to prepare myself. Jemeso amen. Amen. So for we are cook menom. Odifo na wako yesi ni di enom. Ni jimi. Ni kodi di num wie ya. Ojemeso amepa amen. Afeja tabisi minie. Odifo ne dada no mo di nomon na ne tiye no na jata ebo na ku. Okura wa no a wonyini che Jemeso ka say amen. Amen. Na baba ye program no kwa wa na mintimi ma fast awie. So 5 days am I fasting 5 days. Manum so 5 days are your program na wiaba. That is my life. No I go fufu tell na ma town fufu ngwana do apo. To bu some wife am catch na me se me kitchen. Iye oba bia o. Ona aye me yire. Onu aduana hwe no abra. Da egela wakora. Yeah. Me te wase Jemeso amen. Amen. If I what you say? Why na ye maduane ma me do nya do medi me no obi ani asem. Asa. Asa fon kiaba bo asofu ma me srawo ma nware wa nka no. Amen. E ma jejeme. Me boa me nka se be boa me. Jemeso amen. Amen. Wo mo aprani mu ho. No. Jemeso amen. Amen. Aprani mu ho tetententa wo wi a de ba. Ka baby. Impossible.
phone nneɛma bi wɔ mu a ewia phone na ekura o wɔgye me so amepɛ amen wonim sɛ radio station so poli nkwala epolutu nkwala ɔmo nso ade that spirit ewura manfo yes anadwo ɔdɛ ɔbaa daana wate aseɛ yɛbɛnya mpanimfoɔ twotwo wurotwo ne asɔfoɔ gyimifoɔ akɔtena so a wɔyere no sɛbi mprɛduasa sɛbio tafere n'ase ne ka ho na kwala ketewa radio no yɛde yɛbɛyɛ yɛpolutu nkwadaa no laugh, I'm so serious. Amen. The radio station a friend baby about why or a friend baby a destroyer. Imagine away radio no you would hear news you tie the news radio phones news baby omo boa e be let me can news no wie no abepache man kan yie timi mi tuwe mento graphic da na mento bi nso da cause your friend ko wa krata e tronwoma e betimi abasa die wo mu no e ya no kora e bi nso wo mu nso anya de anya no kora ntini your friend ko wa krata yes mento bi da mini time making kai bible jeme so amen yes nya bibia mimi nso book bi awo Mumu original. The book is so famous. With some wife. Minsiam book bia. Media ya rade Hong Kong krona me. Asa. And Oyedepo say, I don't care about Oyedepo. He's a human being. Jemeso amen. PJ Dixon say, I don't care about him. He's a human being. What about the spirit is? And then a whole woman catch him. God's spirit takes out for you to possess. What you say, amen. When you say many pastors create a day to a sorry, your friend called ship. I'm a nipan baby, I done fornicators. The word courtship, engagement. Courtship means a romantic to prepare someone to bed. Obama who are masope. Samantano nante me no beboy jamai. Yes. Me so on sakura keka. One ha kwa kumo si be pejaniti. Jesus. Ma so on sakata. What you say? Because masope me do be wura wu. Onso ani dia be wura me. What you say? Amen. I was said that particular time you must separation ba woni sa oba na de. You see a friend courtship. Mo abu ko school sa mo ntebrofo. Courtship yes oba ware oba. Courtship say we siesie oba no na woni nada. Wo suso ni mu. What you say? Amen. Enti mama ne ma tantan. Ehia wo courtship emu one penny timigina. Wama ka nyina boy dwaman ada se wo kiss na ansa no akọ kiss my front man peg omitimi tira bonten from anumera no nkron mane botu o'clock night we kwaja we kwaya na we nsu abeja we kwa nti onka se wa ware no na de wa ma ye won ho park susuku down oba na tene sere so do sa wa do sa no na chance oni na yegu nan jeme so amen last oguru ho so fukura ba plant wo last be very careful. Amen.
What you so me pe amen. Amen. And now I dream my fancy me brother ko. Me fancy. What you so me pe amen. Amen. Tie ni ye. Catch on you as a minua. Deal with lust. Deal with lust. Asampa na me catch on no. What's your jumam? Na ya warefo a. Na me nka se mo njiro. Abaya won. Catch o yere no aduane bi at 12 o'clock fabrem. Ana me be fia bedi. It's better for you. Na so okoto aduane na ne me wo ato nsa ya de be. Adidi. No be an was ordered to say it. Amen. Amen. Last. Communication bring last. We need dim common. Communication. Where's our word? Spirit. Communication. Obet me a fawa numa sam so awura umu. O ya warefo. Enso nkoma wa no bedie no. Wadwene be firi sukura ase wa ware. Wani betie na pieto da na akokom na funfunam. My God. No awie afi no akai. Dear my Jesus Christ. Ready humbo ready. We say baba we me dibo eri o. We na furo. Last over. Na ni adem papa o ma Lucifer dan bonsam. O ma Lucifer dan bonsam now. Peja saka se urade boame. Urade boame. Your baba bompaye. Oje me so amepe amen. Amen. Tie ni yi. Obi ho aduane bi odi yo. Aduane bi odi yo. Ana possession. Otime botre na mbra fi wono nko aseda mu anade dere no. Na wo so opesa mana kinso po kira kwan. Wono nko aseda mu hono. Amen. Amen. Last. So rather buana few more eye. What you so amepe amen. Amen. It too few more bebo. It too few more bebo. So for me say me head your program. And so a program bimrano. No your programmer a radina assise. And this a beton set team. Ujema won sense you. We the partner matter this in fiapim unya. Assemblies of God unya. No one assemblies of us or dajo de bebo research. What did the call down? And what you the po no church. It is a what I hear the power. Most a message you must say, we the phone some my or church. What you so amen. Amen. And I almost say Paula White. No, true. Now don't think about them. Inform me person wa dem ha and obo wadwempo. What you so amen. Amen. A man na mo ne mo nyonko ma adware bom munyai. Jai. O ni akura jai. Mufri ya fru ba kuma na ba bet wonim homo a me apart from me say obi tawo pa na me nware da. Amen. Amen. The person ne ototo nioma yi oje me so amepe amen. Amen. Abeboa ya baba bompai eda na akom eda na message ya wutie ni say they say wa ho a wajiga empa na obebo sorry gina na so